igara erumu na n'izindi mbwe tukizombya ombye tunguka n'ebyo bwegese kabwohe ni yabere n'amanu bw'irogo kabwohe zabwongizwe ka sitakashira nanka revo kejo ko kambwe hati ntureba bugonji ahabwa nasi encourageji bugonji eriyo netunguka munonga mbwe nasi encourageji kuchira munonga ni nyabaza ba government abatagire nyabaza abazira kutereza abana kandi kuchira munonga gakanyebaza governing council na principal na nabashomesa na nabakozi bona ababugonji kweta entunguka mu Rushema district mbwe hato mutaje kwebuza mbwe shatkore jeji neja komai nari umisho plans niziha mbwenu plans za kore jeji mkama achitira omwisyo namani kore jeji neja kuba yamani Rushema neja kuba second university umpitaro bya hari uko ashema atwine nanka kore university ya Kabohe mbwene bazamukama noja kushanga nayo kore gitu ija kuba university konka ombya magara okuchira munonga mbwenu prospects za colleges tukatandika na certificate atutine diploma kandi ntiyo tushabo mbiro byo misho ja kutandikaho degree program stilo ambyukwatire nebya health konka program mwezo zikwisha armwezi kwisha kubantu zitandika mwezindi ja kutandikaho ezo koresa of TV kurango mushaho nakibeza aka TV nari diagnostic department mbwe twegesa abana koresa ebyo TV kuchebere sigo kuchebere mutuma kuchebere mutwe kuchebere abakazi benda mwe byona ntuja kubantu ba training kandi icyo kindi twenda kuja kutandikaho ishomwe Erisia riha neri bakweta geriatrics eri turatari cyo kubikora mwe kuja kubazungu bija kureba gukora research no kutendeka abana bitu narabana biti okurebera abantu abakuzire yes the care of the elderly mbwenu esinegenda nehinduka tukagira ubwire bwo kurebera abazire bitu ko kamwe roje kugira ngo abana bitu abishwe bitu bija kugira ubwire kuturebera manya hatesi yona twaroku ndoku ko kambwenu kora kure no hora kurebera mbwena nayo nuko sitiro ntukoraho kuja kuba twagito mu college rero nayo twagesa abana bitu the love and the care abantu abakuzire kandi ikindi kiro ntushabira twenda college umbiro byo mission nabyo college tugire teaching hospital yabugonji teaching hospital ngwenu teaching hospital eji kurango abana bitwa yahike time yo gukora practicum nari internship buyagira ubwire bwo kucyaki bwo kwinteractinga na nabarwiri mwe barabakita gatandatu kora nimwe nabandi muri Kabohe koka college hatitiro tutunguka abana babinji cyo kwayotenga teaching hospital eyitu mbwenu ubwego n'ubuntu buri nasi college yabugonji eriyo nerebera omisho ebyo bwegese uburingo rw'higuru nabyo bijwe kiruje na Ankole Western University emwe omuriza ishema tendekero ezebembiriye omuri burenge wizoba bwa Uganda. University eji negumiza mukorora abahangu abashongotere abarukuhangaho bisya hamwe n'abebembezi abanyensya abarukushongera entunguka yihanga. Amashomero nice cyabe kire kikuru munonga amashomero agabandizo muri Shema gakagumamu gashomisa abantu primary schools secondary schools kandi hata yitwine university Ankole Western University yene shomesa abantu binji etumere yahindura change yashema face yashema ehindukire twine ngamashomera gandi Kakarela Technical Institute nishomero rukuru munonga rihindwire face ya Shema twine na technical schools ezindi kandi Shema ni intakatekani yeina secondary schools nyingi ahabo kuba n'abantu binji
kandi nabo kukunda obwegyese amashomero gonka kwokuzana n'aha makanisa n'emizigiti n'amakereziya shema neguma nehindura nechanginga face day by day. Abantu bejumbire bazo mu mashomero bakireba nyowe ninyenda kusima ruhanga ngo at least na private schools nazo zikagira ki zikisha hakuba niziyamba abaki aba primary abaki aba government njya ahantu abana banje bakurire ahi wanshanga tehariho umwana wararugiraha atashomire ahari cyabandara primary school aha bwaki nobu nabire ndugire kampani nobu nabire nshomire nobu nabire nyine sente zo kugira ngo nimbasa kushomeseza in these big schools in these private schools konka nkenda ngunyoreke abantu bo mu cyaro ngo amashomero gitu agutwine nago nigabasa kugira ki kushomesa wabotireho mutemo aha kuba kushomesa tikirasi tikiri tibizimbe tiki nane iwe nko muzire oyeterireho ki most abakazi bingi bayirize primary 7 norindo mwana wawe ngo teacher wanasara bene we yaza kumkwata umukono kumwegeso kwandika wabo kikozire omwana nagira confidence. Kandi tukujya ngo tutandikireyo Ankole Western University koreka haturiyo ntwetekatekera okubona obureberezi obutrukweta Central Ankole Diocese erukurga ahari West Ankole Diocese program nanga sentekatekereho no kugira ngo mukama kwara akunde juba tujya kwa twatunga obureberezi ahabo kwa nangwa no businga abo kuba shemeji kagero mugisha is on record kugira ngo the first church in Ankole Rwanda Burundi Boga Zaire ekatarikiro mu Rushema aha mwanya gurukwetwa Kitozo aricogeraho na Rweshera eyo kubanza yo ekastama Rweshera yarga yaza Kitozo yarga yabona kuzabwera Nyange bari kutugamba renaissance of civilization abo kwa amakanisa gakagijana n'ubwegese amakanisa gijana n'amashomero ebyo byombi bakaberetera ensi yagunjuka niyo nshonga habwenshi district ya Shema n'amashomero mingi district ya Shema n'amakanisa mingi kandi nangwa nikigambwa na the first theological college ekaberi aharusoze rwa Kabwohe niyabe na bashomesa bahure na babishop abagiro mahanga gona nabo icyo Shema no mwanya gutukureba ngo buriyo nukurana okusibwa abona district kwabo ine district Shema yahangwa aho turiyo ni tureba ngo Kabwohe eshemerire kuba center kandi kuba center of course emihanda yona nebane urugoko nuko amazu ga Kabwohe ninzira nogareba rahanga twirire twabona university ngweno ubwo n'umugisho muzari buri muntu weno wayombekire Kabwohe abana bakundeba hati aho kurara hagizire ki uburaro bubuzire hati amazuni bagarumba itendero amazuni bagarumba nyamufumora so ngira ngo buri muntu wena oyine ecyarimo nagira ki nakora ateho amani agire ki agire kamasho building aha kubasa kuta ibyamaguzi nenga ihabyo kombeka ekwatirene no mwana ruyare ninjira atrista akanaka village kuwisha konka wano urebo mwana production erinkahi erya higuru orutoke rurya higuru eco nikikoreka hati omutindo gwamaka ahigwagira ki ahigwaika itwe ila tukabana tupakarisa Kampala konka okabokora sente zona zihwero mu rent sente zona zihwero mu meri so
hawabo ine security yachi yemere ahaka oyine security yo kurara amezi garuho amashanyarazi garuho hati shema turiyoni turukinga ninga turiyoni twirerera ho kugira ngo burika ebe yinako producing wakireba kahati nyowe I'm looking forward kureba ngo nakora aho kwija gukorera yogurt nkagira ki nkaronda that nanka nkakora yogurt ibintu nkabishohoza wakireba so that buri runako nyina kunkubasa kuba ningira ngo nintunga omubintu ebinaporo binakorera nkahi ahaka roja kushanga ngo nankore abebembezi bankore uyihireho abagabe abebembezi enganzi bakaticiro bwenu bankore abakukiro bwingi bakambarga umurishemo ojeje yeshemo tiremu bakamugungu no utiremu banganwa abona bakabarya abanyashema nango namba gutaya babandize ba prime minister na bakaticiro nawo kana rigashema hapa mbene ejo niyo shema kurana kwa shema echango munongo mukureba kwanje kukaretwa abantu abashema kuba bizire kandi abo kuba bizire bwija bayigorora n'abandi bona bahembenda kwija ibyange bindi bigenda bigira ubuzubu abazarirwaho bahekwata babakama baho bazibira bakuruga heru kureta ideas na nentunguka mbe no kutunguka kwa shema nukokwe nicyo kushangira ngo chairman wa shema hati umukuru Jemima Bhanda no mukiga kazi akija yashwerwa mu konka abanyashema tuba kugira ngo no mukiga narogo narwo kunoko itwe twakira abantu bona kandi twakire ntunguka umurishemo nabwo cyo shema eriyo negenda neyetegereza neruga omunkomo zachi za individuals neza aha blood icyo kubanza nkamadini amadini gakabaga tusiba ushango muntu even nibanga kukuha ubwebembezi aha kuba tori dini wachi ya protestant ninge ya catholic ninge ya muslim konka hati I'm telling you especially nyonka regime yanje ahinyizire tugenzire twajumirire cyo kintu kandi twakibaransinga twagenda nkahi omunyisho ikindi kibire cyaza kushisha she bire byaba nanka north south municipality nayo ushanga nkaba south bakugira ngo bari marginalized boti bihayo bebembeze north engudo manyati zakorwa south niye ngudo zakorwa municipality yatwara buri kintu cyona like that konka hati itwahi tugiriraho mu bwebembeze no iho mu municipality o iho mu south o iho mu north hati kiretera buri muntu wena yajata omwebembeze ogu abalansingire mwenu kwenda kuyihaho rwekwaso buri muntu wena giraki akireba ngo there is balance so nyone ngira ngo twakora balance zitu tukesharira mu nkabanyashema tutine outside influence tukihaho amadini twena tukaba bamwe tukekunda shema neza kugenda mu misho ubwo hati district ya Shema neyemerera nkico kureberaho ikiri kwangashana ico kuretaho impinduke nunji okurabira umuntu unguka ebyo burambuzi ubwo bembezo buri kwa nibyana hamwe n'empereza y'abantu nunji okurugaringo rishaza mu district ya Bushenyi okuza district rukuhinda ubwo kugenda mu misho na municipality rukweyongera kukura Shema negumiza mu kuhandika kitebyo ico kuremeraho emigisha hamwe n'intunguka eri kugenda mu misho eji n'intandikiro konka Shema district okukura ku rugomumani okuzomumani